Centar za omladinu Tvoja Srbija realizuje jedan projekat koji se zove Različiti a isti. Projekat se realizuje u sklopu prvog nacionalnog projekta vezanog za LGBT, stvaranje razumevanja i tolerancije prema LGBT populaciji u srpskom društvu koji sprovodi Norveška, to je finansira Norveška ambasada, sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije. I prosto u okviru tog projekta mi smo organizovali ovaj okrugli sto na kome smo susreli, da kažemo, predstavnike medija, predstavnike organizacija i predstavnike institucija i došli smo do nekih, da kažemo, preporuka, nekih rešenja koje bismo mogli da implementiramo u toku sledeće godine na nekim novim konkursima ili u nekim novim projektima. Kada ta rešenja budu gotova, bit će prosleđena svim zainteresovanim stranama i onda ćemo prosto da vidimo šta ćemo dalje sa tim. U okviru ovog projekta se, pored ovog okruglog stola, realizuju i dve emisije. Jedna od njih je i ova koja sad trenutno se emituje. U toku tih emisija prosto pokušavamo da ukažemo na neke probleme sa kojima se članovi ove zajednice susreću i eto, da probamo da prosto radimo na informisanju generalne populacije. Upravo ti najveći problemi proističu iz društvenog pritiska, iz stigme, nerazumevanja, pritiska kako uže porodice, nekog društva s kojim se osoba u kontaktu, prijatelja i tako dalje. To su još uvek u Srbiji za LGBT osobe nasilje, diskriminacija. I sad kad se to kaže, obično se misli na samo kad neko nekog pretuče na ulici, međutim u poslednjih nekoliko godina gejstva italijanci se sve više ljudi javlja sa problemom nasilja u porodici i to često budu roditelji koji ne prihvataju svoje decu pa maltretiraju i fizički izbacuju na ulicu. Bude verbalnog nasilja, vređenja i tako dalje, čak i u partnerskim odnosima, dakle dve osobe istog pola koje žive zajedno, pa dolazi do neke vrste neprihvatanja samih sebe paradoksalno i sledstvenog nasilja. Dakle, ima stvarno različitih primjera. Sem toga, za trans osobe postoji taj problem, na primjer, neizdavanja ličnih dokumenta, odmah nakon što stupe u proces prilagođavanja pola. Naime, pre same operacije oni moraju da provedu na hormonskoj terapiji određeno vreme, u tom periodu im se telo menja i onda, ukoliko, na primjer, žele da se zaposle, u ličnoj karti stoji, na primjer, ono što je bio biološki pol, a oni izgledaju drugačije, dakle, u drugom polu, onda često dolazi do situacija gotovo po pravilu da osoba ne može da se zaposle. U okviru projekta Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu, koji sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kao deo malih kampanja na lokalu podržan je Centar za omladinu Tvoja Srbija, koji sprovodi projekat Različiti a isti, u okviru koga je bio održan okrugli sto koji se bavio LGBT temom. Na okruglom stolu su govorili Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Predraga Zdejković iz Gej lezbijskog infocentra, Lazar Pavlović iz Gej straight alijanse i ja. Smatram da smo dotakli većinu tema koje mogu da budu važne za LGBT zajednicu u Srbiji. Između ostalog smo pričali i o medijima, i o vidljivosti, i o nasilju i naravno o projektu koji sprovodi Kancelarija, a koji bi trebalo da pokrije različite segmente koji su dosta značajni za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Srbiji, kao što je između ostalog i sprovođenje te nacionalne medijske kampanje koja se planira i koja će da bude vrlo pažljivo kreirana tako da poruka bude pozitivna, da može da dotakne što više građana, a i takođe da jedna od ciljnih grupa budu mladi, posebno mlade LGBT osobe i njihovi vršnjaci i vršnjakinje, s obzirom da postoji veliki procenat nasilja, pogotovo u školama. Bave se tuđim životima na način koji nije prihvatljiv. Dakle, ulazi se u nečiju privatnost, ne dozvoljava se nekome da živi život kako on to želi i prosto nema se razumevanja o tome da seksualna orijentacija i rodni identitet nisu nešto što neko bira. Kao što heteroseksualna osoba ne bira da bude heteroseksualna, tako ni homoseksualna osoba takođe to ne bira. Dakle, to je stvar prirode, sa tim se čovek rađa i to se ne može promeniti. Dakle, ukoliko roditelji ili neko drugi smatra da će, na primjer, nasiljem ili nekim drugim vaspitnim, da ih tako nazovem, metodama promeniti to kod svoje dece ili kod drugih ljudi, dakle, to se neće desiti. Samo će učiniti nesrećnim tu osobu, a i sebe i čitavo društvo. Moja poruka tolerancije bi se odnosila na to dozvolite
osobi da je upoznate i dozvolite da ona upozna vas, kogod preko puta vas stajao i kogod ta osoba bila, i probajte da sklonite te naočare koje najčešće svi nosimo, koje su pune i različitih predrasuda i stereotipa i uopšte neznanja, nego prosto upoznajte i vidite tu osobu sa sve tim ko ona jeste i šta ona jeste i prihvatite sve različitosti, zato što te različitosti prosto čine bogatstvo i sveta i društva u kome živimo.